Riria o mundu ari mihango-ini yake na makiria mucii-ini munene wa Nairobi uria uri na muihoro wa andu kuuma miena itiganite guku bururi-ini gutire umenyaga kuri uria ungi aumanite ona kana kuria arorete na hihi amwe aria tutunganaga nao ni andu maturaga macaragio ni andu ao tondu mamehereire na njira ya kiriga ona ringi matamaugiire uhoro. Shemania na arata na andu a nyumba ya Emmanuel Opot kuuma tariki 10 mweri wa Disemba mwaka ucio urathirire matigana kuona Emmanuel uria worire na njira ya kiriga. Walikuwa wameenda kanisani huko Mathare na watu wa SDA. Kwanza hapo hakurudi tena. Nikasema na leo ndugu yangu amechelewa aje. Nikasema maybe bado wako na mashughuli, acha ningoje alafu nione. Around 8 mimi nikapika sapa, hata nikamhesabu pia sapa, hakuja. Ginya ihinda ria kuura gwake, family no yugite akuite kirikaniro giake kiria atatigaga thutha ona rimwe na gukorwo ati ni ari na wathe wa hakiri niguo undu uria ukunderetie mwihoko wa family no makirigwo kana no mugima hari ari. Uchungu ni mingi, juu usingizi upati, ukuli, ulali. Hata mtu akigonga mlango unasikia mtoto amekuja. Tukoretwo tugithie twaigwa ni haha kungi tugathie na maguru kungi tugathie ginya mathibitari kinya kundu tuthiete ginya mamoshari. Bica ici riu nicio itigitwo iri kiririkano kurio kia mwana wao wa ukuru wa miaka 30. Sasa zingine naangalianga picha yake nauliza ako wapi. Na kama ako anakula aje ama analala aje. Naomba Mwenyezi Mungu amrudishe akiwa hai, nimuone tu. Nakuo itora-ini ria Maraba mwena wa Juja ni ndagika nini tu Lucy Wanjiku anyitanira na nyumba na arata mahoya-ini ma kugitira mwana wake Eric Kibe o kuria guothe angikorwo. Kuratuika Kibe uria wina miaka 10 na agakorwo ari na wathe wa kwaria aumire kwao mucii mweri wa 9 mwaka ucio rathirire na ndaigana gucoka. Muthenya ucio ndamutigire guku kindu thaa 7 mena mwanake uria munene ngimwira na marikia ona rikia akorwo we ni aguthie athioke amundehere haria wira-ini mundu ni yumagiriria ndakorire murango ni muhinge na gutire mwana riria okire ngimuria mwana athire ko akinjira weciririe okire haria wira-ini. O muthenya ukiaga na mwihoko na watuka Kibe atonekete meciria na Kigiriko magatonya ngoro-ini ciao ringi. Ona mahinda maingi ringi ona kiroko ni ngumona ngiti-ini ngonaga mwana ucio kangiuma na njira oke atondu ona we ngari-ini maingi ona makanga nimo manjitagia mbeca tondu na metia ndiramane tondu hakiri ciakwa cienja. Kuringana na aria matindanagia na nyina wa Kibe gutire thome matatonyete matura-ini ma Githurai Kiganjo o ndumwe na witeithie. Mwana kuma na maguru akora ni kaba tungimuna tu ona kaba oneka ginya ekiimba nyina aiganire tondu ni kaba ungiona kiimba kia mwana gukira kwaga. Kana baba witu no tukagucokeria. Family no yugite iguthie na mbere kuhoya o nginya riria Kibe akoneka uria thomagira cukuru ya ciana iria ire na mawathe mwena wa Nyasafa witeithie. Riboti cia andu kuura na makiria na njira ya kiriga ni cingite muno guku bururi-ini undu uria utigite micii mingi iri na kieha muhiano ari family no ya Kibe iria ikarite na maithori na kieha o makihokaga ni mariona mwana wao ihinda ria mieri 5. Ngiribotera Inoro TV kuma Maraba witeithie kaunti-ini ya Kiambu, getwo Karo Kinyugo Mwaura.